Reka matangarize. Leo tangarize. Yero shaka macho kwa gatatu ya siporo n'ikipe asingita. Siporo se niyo muzakina. Niyo muzakina. Siporo. Gicumbura yicitse, Gicumbi gutoye umupira uribura. Utinze ku munota wa nyuma. Imyitozo kandi yari yakwiye. Irani imyitozo. Nagutangarije. Jewe uzambura kuri stade hano, Pele Stadium. Uzaza gushungera Murera. Gushungera nagenda Murera. Iriya ni gomba ni yagoye nagende Murera. Ni Murera inkori. Nagari Murera iriya ni Murera inkori. Nagutangarije mw'intore yo marashi. Dore yimbutse. Bayibona cyane kabisa. Ngwino. Urumva? Bahitame yamitara Yesu. Nagutangarije Rayon Sport. Izatsindwa ibitego 3. Match uyu munsi wakinye na Gicumbi uyibanza igitego irakwishura bugeze ku munota 90 bashyira 5 mukinga igitego kimwe kuri kimwe. Igitego mubonye ku munota wa nyuma cy'intsinzi. Igitego asobanura gute cyakiriye gute? Iyo usuye umuntu uramwubaha. Iyo usuye umuntu uramwubaha. Niyo mpamvu rero akipe nanze kwitana agahinda. Ngo nawe usangira n'undi adakoramo. Washyizemo imbabazi nk'umuntu wasuye ushyiramo discipline uyitsinda witonze. Manitse ukuboko kw'iburyo. Nuko najya mu murenge nkamarika ukuboko kw'iburyo nasezerana n'umugore wanjye. Yego. Niko nabigenje. Yego. Niko nabigenje. Ariko mu minsi y'imbere ufite ikipe ya Pyramide. Ikipe ubonye ahangaha inanirwa gutsinda Gicumbi minota ya mbere urayifi ikizere kingana gute kuri? Ukivuga ngo yananiwe gutsinda Gicumbi. Ntabwo yananiwe yayitsinze ariko oya wivuga wigora kindimi. Ntabwo yananiwe gutsinda Gicumbi. Vuga ngo ikipe yatsinze Gicumbi ibindi bize nyuma. Yesa. Sasa rero ngaho tanga ubutumwa ku bafana bagenzi bawe. Abafana bagenzi bawe. Ariko ikibazo gato utararenga aho ngaho. Uyu munsi twabonye ubwitabire bwanyu bwari bukeye. Icyatumye abafana ba Pele titabira umukino. Twakiriye. Oya ntabwo mwakiriye. Aho cyana byo bizaba nka bya bindi ngo ariko twebwe nabo tugenda kuri iriya kipe ya Gomba. None se namwe mwafashe umwanzuro ko muzajya mwitabira match mwakiriye gusa? Oya. Nagara umwanzo dufite. Ikipe ya Pele ihora iri imbere izahora iri imbere. N'abafana bayo bazahora bari imbere. Wayibonye nawe. Muri twari dufite. Twatsinze baratwishyura. Ariko bakimara kutwishyura. Babanje ko muri yagomeje kuba murari. Niyo mpamvu twarusaba Rayon Sport. Yego. Sasa rero abafana batageze hano ku kibuga ko mwari bakeya ntago ariko dusanzwe tuza APR yaba yakiriye abafana bamuri benshi. Gira icyo ubwira umufana utageze aha ngaha. Umufana utageze hano. Namutangarije naza areba ikipe y'ingabo z'igihugu. Ikipe APR FC. Ikipe y'Abanyarwanda. Ikipe ya FPR. Ikipe warari intare mu gihugu cy'intare cyowe n'intare. Baze bayireba umuntu ikintu umupira murakoze. Iyo ni yihe? Rayon Sport. None ikipe ihembwa muri guverinoma. Turatsinda twasabye. None se ikibazo abakinnyi ni bakomeye? Abakinnyi barakomeye. Ahubwo ikibazo dufite. Reba muri kamera neza. Ikibazo dufite tugiye kugurisha abakinnyi tugura umutoza cyangwa bazagurisha umutoza bagura abakinnyi. Gasubiremo neza. Ubwo kugira ngo ibintu bigende neza dukine neza tumere neza. Tugiye kugurisha abakinnyi tugura umutoza. Ariko APR nayo yanatsinze. Ikipe bamaze gutsinda. Oya nge ntago mbibara gutsinda. Kuko Gicumbi bibiri kimwe ntago ari gutsinda kubufasha Gicumbi papa nimbubizi ikipe imaze gukina imikino irenze 20 ngo tugiye mu nyera y'abahirizi badusobaguyeho nta kipe nimwe itaradusobaguyeho muri Sekafa yo batwitumye ahubwo sino kudusobagura ubu se koko tukizanye n'abakunzi ba APR. No dusoza rero wana iki cyakosoka ikintu cyakosoka umutoza wa fitness badutoza noneho batuzanira umuzamu noneho kabiri Omborenga fitina baradutabarire bakureho Yunusu bakureho na Omborenga babatiza pipiniyeri babajyana bafate Suwane baguzwa amadovize uretse gato bafate Suwane waguzwa amadovize aze yicare mu kibuga Kerema ni umukinnyi ariko abura abantu bamufasha
icyo nicyo kibazo.